Nay, sabidong mo't na tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Kablaawan ken pagyamanan ta kay amin anaaya tamang tartarabay karagiti drama ditoy Jor Drama Tips TV. Kastamet karagiti vlogs nga dayti dayto at channel. Agyaman kami unay ken shout out kada kayo amin. Manipod iti Triple R Productions, isagot mi kada kayo ti pakasaritaan arapauluan. Naisabit manen, dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Nakarubot kamot lakay. Na, baliktad pa'y tabadong. Agdarasak naman tayo, inakijilay. Anyat mapanmugatangan aya. Indak gumatangit di kanayin, dagiti asaw ken pusa. Nagadupay magtay ginatang taababasit asida. Kun adapay sardinas dita, kada asang tibangos ana iluto asidada anakaref. Mataktakak nga ron gag timpla-timpla, no na tayo andar aramitag. Sa gumatangak langan iti dugpod, kas kadakatpod. Sanay tala mangkaod kan mangikaroon ga iti panganan na ti aramiday. Nala, mapan kamot lang ijay ilay. Agpaw itaklangan iti sidatayo para intun aldaw. Daytoy. Oh. Give the chance Saan mo manon nga idulen? Unay daytan bakit? Pari inyong si kamot ti masabat ko. Ewan paray, indak man gumatang iti kanay na iti dingway. Agkuyog tan ta lumagas kabit di ta balay. Asidagmat la nito iti balay may. Anya ti adaya paray? Ay gud, pagsayaatan ati adda. Adda lang iti paborito. Among meten. For the handsome boys. Oray dahitan paray. San aya? Makapataraki na jay. Yay? Uy, si kamot pare. Di igupan tangay mat. With matching tiram kan kilawon abangos. Yan. Adamat kiti imbaliktad anayon na Ay na, nagsayatan ba na? I love it. Ulay na itan. Sige pare. Mapantantap no makaadwaak sakbay nga agawid ak. Mabiitak lang naman ito ilay ta adabawit ni bakay. Stress man ang tabagim ng panunod. Relax, can let's drink to that, pare. Sige, let's go pare. Nagbayag matan di amayo anapan ni jay ilay. Amangan mat no aduti ginatang nananang. Ken sa na may sa pwesto ti panggatangan na karagijay. Sa nabayagan ba safe? Anya nabayagan baset. Kano upat nga oras ang tinapalabas. Dwala ang timapan nagatangan. Alas 7 pa'y itay rimwar. Anyat orasan. Alas 11. Ay, ada nga rudan di tadalan ng agawid Ay, na yun da ya ata urayan.
Itay pa'y kumaan na lutok timpagatang ko kenkwana. Just kay. Labartakan, pare. Ay, saan right? Lagi mas tupa na iti impasangom kanila. Kakayatak unay pala. Sige. Ibusam no kabalam. Basta ada pang bulan. May bus na ito pala. Naglalapsak. Nagdadak kalatiram. Nagimas. Nagnanam. Teste. Ha? Sa lakas niya ilaklakon, iti siya nga nagkukurtaw nga, nag-iingpes. Kasla napit-pit ilangana. Ha? Kasta nabuguan iti namin sa nga pulo, iti kinatamlay na. Yes, kay. Oh, nay mas pa iti parang timtimplak iti kilawin abangusan niya, pare. Ay, pirmi, limas. Saan may panangabokin ka, pare? Hindi ka pa'y itulon na pauit na kin ka sa kaagsublay. Una na ito, pare. Saan ako na makasubli, Sigurada walap dandakaon. Barikadaan dakon, Ay, ulay taytan. Apay, rally, mabarikadahan. Si Mangpet kapay laang duldog alaklakayan. Relax, bakit? Be happy. Tarupam, balitaden kan tupay langgong akas iti badom abalitad. Naguyong ka, bakit? Sana nauyong kitaaw, nawan tilukaw. Unay-daytan kaka. Iluto man pinsang pagkautap no malpas. Idi pa ila kumaanggad ang nalutok dayta Ngam inim-imas mumutang tinagar-aram iti ar kada pulutan. Awan sa mutang ti panunot mo inyong. Unay-daytan kaka. Si papanunot at tupaya kanayon kan kabakay. Si kagad di ati awanan di panunot na kanyak. Tay kaskas talak mutay. Ay, saan ka pagtatak ko na pampanunutan langgong? Aglisi ka man iti sangok. Ang mga nudong parang kapay dita salbag. Unay-daytan kaka. Apay dayta sa ako tatang. Pangikarga kiti mangga. Ayan ti mangga tatang. Di mangga ni tatam apilaw. Ang buras data aduuna yan. Nalumdan sa apay ay. Sayang matalo malungtot lagi dyan. Manungay ti panggatang yu ti may saasako tatang. Saan na ngay lako kanyak? Ipadawat na. Ay sabagay, adu ti mangga ita. Dandanidan to pa ipadawat na ti lako na iji palingkay. Nakalaklakan ti panaglako na ta aduuna yan ti mangga. Sigay tayo nakaon. Ibagam taon ka ni nanang mau. Awan mo't di daw. Napanangamin innala tay bigao binulod ni Manang Syon. Dagjay mo't at tao. Di na mo't agisublay. Kikayat dakit bulod bagay. Ha? Doon ti buludan da bagi da. Just kay. Unay daytan kaka? Napnapananday dya tao? Di ka di tatang kisapsapulan niyo, nanang. Wan, nakitam ka day. Lalabsak iti paraangan na tatapilo. Makin inuman nga tan. Saan may? Anya nga itar aramidon na nakitam. Ag-istoryada may. Na, day tamapan makimarmari ti sar aramidon na. Imbis nga gawid ta kumpurmilat matrabaho na dito'y balay. Laklakayan ang makimarmari tes. Ay, unay daytan kaka. Ayan na ni Aida. Ta ibaon ko amang surot iti amayo. Bayan yun, nanang. Agawid tulatan. Paliwawang di amayo. Nuwa niya ti pakay sabitan na. Ijay naan nga ginggat ingana. Ay, unay daytan, nanang. May sabit. Talaga amat. Naisabit manan itinapanan na. Tadi naman amon tagawid. Apay, lupot ang may sabit. Uno banag ang may sabit. Ay,
Unay daytan kaka. Apay dayta nga ugali makasta, sika. Sika, kung kunamutlatan kanyak bakit? Anya nga ron ti kayat mo. Sika sab-8. Sab-8 kunam kanya. Ugali matang ti may sab-8 iti sa di naman napapanam. Kinawan nakem ken panunod ti kasta nga aramid ti may salakay. Unay nagitan ngay bagbagam bakit? Salagamat. Tiw mo pa'y tay ubeng apaliwawang. Unay daytan. Nagadumutan nga ibirbiringas mo kanyak bakit? Awan pa may bagbagakin ka nga ore kasla agbus ya masingan tangiwat mau. Ay, awan ti may bagam kanyak talimpyoak. Agungutak laang, gapoy ti makapasuron nga ramid mo. Unay daytan bakit? Unay mutan ni tatang. Apay aya. Kasla guruod tingiwat da kinila kay Basti. Nagpipigsa ti panagin ni storyada. Naragsak lang amin. Isa saan da mapupuutan na may pigsa titimak da. Uno panagsauda. Gumgumloong. Ay, unay daytan. Gumgumloong. Agab-abay da nga gin inistorya. Ngam kasla pito abantay ti baet day ti kapigsa ti panagin ni storyada. Ay, unay mo tapito abantay ang nagbatan da. Diyos kay. Manong, bagbaga man ta saan akas jay. Mangag ti nga lubungan. Kababain. Makadisturbo kadagiti matmaturog. Narwaman nagiti karuba kadakwada. Iso nga rod nga awagan da diti barangay tayo iti arasaas. Tano makinistorya ket dumano ni jay sampulang gate. Unay daytan kaka. Angam ne, sigurado amay sabit manen iti napanan na manong. Paturay naman ng alumnok ti init sa sumangpet. Agmuryot to manen ni nanang. Ay, just kimat. Unay daytan kaka. Inyong lakay. Si kantun tagluto aginaw ken agdalaw ten nakidya ilay. Siya kong ti mapan ijiile. Ta si kantong ti mga ramid ka iti imbagang. Pangaldawan tin naggatangan. Mabalin mo ta syaklatan ti mapan gumatang. No si katimapan gumatang, agkamata kaminton iti berde amanguray ken ka. Unay daytan kaka. Oray kuma, no saan ka asab-sabit a tao. Agpay sumat. No anya ti pakay sarungam, ijay kamutan na may sabit. Sika asab-sabit a tao. Unay daytan kaka. Saan kayon arumwar tatang tarabiin? Iso nga raw ti panagruruar dagiti inikam tiliwan. Ha? Tulisan ka di dagiting kay tiliwan tatang? Saan ka mo't atanod? Wano pulis? Apay ang makipagtiltiliw ka ngay? Sana tao ti inikam tiliwan. Asino nga rod tatang? Anya nga sino nga ibagbagam? Sana tao kunakmay. Anya nga rod ngay, day tamapan nyo tiliwan. Inikam agtiliw iti tukak asidaan. Ha? Unay daytan kaka? Langgong at talaga, di amayaw. Apay aya nanang. No anyat pakadanunan na, ijayan amay sabit. Agasam ngay dayta, nagpatnag asaan anagawid. Kaya't na siguro ti makaado iti makamal wano matukmaan atukak. Imposible matagpatpatnag ama pa nagtukmay ti tukak. Pasaray yinanadamot siguro Langgong kit di na dya tao. Ang mga no pinulutan dan, dagiti natukmaan da tukak. Unay daytan nanang. Tirumbeng iti amayo, kat saanen arumor apulos. Ngamen, saan adi masasaan amay sabit, iti diso apapadan na. Ay, salbag, alaklakayan. Agakon bakit? Anya kuma, nuadakan. Kenapay akas na tilangam. Kaslakan nuang ang naggapoy ti kalugnakan.
agtugawak man pa bakit agkakapsuta ka. Agkakapsut ka, iti kapupuyat, kun kaiinom iti arak. Ay, saan matakasta? Bakit? Anya kita saan, kuno'y sutaramin mo. Tingin nakpahingamin na bakit? Sige. Ibagamon ti ibagam, taagluto akong tanay bigatan. Itakala sumangpet, jaske. Anda na itilo ko alalaki anang sanam ka na kami. Pilitin na ti dumawat iti kwarta kat awan ba't intugot may. Kanapan kami lakad nga ron nagkamalit ito kak. Awan mat gayam kwartam ngayon tugot mo ako nam. Naita nga ron tiga puna. Aminan suda kami, tawan na alan na ka na kami. Orayak na naarariwang. Ay kat, sabit pa more. Wan inyong, eng kalata makibarkada, kada makimarites dita. Taada na sayaat amagunggunam iti kastangar aramidem. Ay, awan na saya at na magunggunak bakit. Dunger ti ginanabag ikaw. Amumulagayam. Orayam pa'y madungiran ka sa kaagnakam. Amangan no iti sumaruno apan nakadungir mo kat biyag mon ti dawaten da. Jak mo tan itad Oray nga tamad tan nagtupak kanyak ti ulap. Jak itad ti biyag kaw. Anya nga agtupak ti ulap ng ibagpagam. Agtupak ti langit ko nam Ay, sumula na ita. Basta awan makaala iti biyag kaw. Ay, ado ti makaala iti biyag mo. No sana tao, puyat, kada arak, ti mga akas iti biyag mo. Kaya, unay daytan ka. Nanang, kita nyo ni Tatang. Naggagat ngagsagsagad iti arubayan. Dayta, ti rumbeng nga ramiden na. Saan kita mapan makimarmarites kada agin inom dita. Unay daytan kaka. Bareng agnakamon ti amam. Kat saan ton amay sabit iti papanan na. Ay, Nanang, ikantay lata ni Tatang iti panawon na makaamiris ken agaramid iti naimbag. Kaun Angam no pasulisog manen ngay. Ay, awan lat ammo kaun. Agsina ti agkakapal. Unay daytan kaka. Angam no agtultulo yan. Ti panangipakita na, ti panagbalbaliw na. Ay, naragsak ti pamilya. Ay, unay daytan kaka. Wen papagayam, no adda saan anasaya at akababalin tayo, inot ngay katen, ken agbalintay ko maapagwadan iti pamilya. Tapno naurnos, ken naragsak titunggal kameng ti pamilya. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ditoy. Unay daytan kaka, agyaman kami itinkay panang tarabay.